Hyundai тамошо кунед бардорҷонон, Hyundai Palisade вагон аз худи Грузия омадагидааст, мошин Америкааст бардорҷонони ман. Нарха нигоҳ кунед. Срочни бардоро 320,000 сомон розӣ кардем. Хати растамошка утилизатсияш. Камераи 360 градусат дорад. Мотор 6 цилиндраи 3.8 мешад, мошин 3 қатора. Ҳолаташ беҳтарин то за 2020 будааст. 2020 моҳи 04 стесада. Нигоҳ кунед пешо чихе хушрак аст, аблисовка шабинед бардаро. Ҳолаташ беҳтарин мошин беҳад аст ин бардаро. Корейскош ҳам то 400 400 чанд ба фикрам монда гирде. Балончош ҳам нав, кузуфош ҳам тозак аст. Аки боша нигоҳ кунед бардаро, ман чихе хушрак аст. Hyundai Palisade бардаро. Ҳозир салон ҳам мебинем, парктроник, пешо яхчи парктроник дора, ручкачош бардаро, никелник аст. Ана шторкачош ҳам аст мехел, шторкош аст. Хожош авина чихе хушру бардаро, перфорация кирихе ромбик аст. Ақибош нигоҳ кунед, ақиб сиденияш бардаро, инҷа ҳам сидени абагреф дорад, ҳам абдов дорад бардаро, ҳам вентиляция дорад, инҷаш ромбик аст. Диде чихе хушрак аст. Сею қатрош потолокош бардаро алькантара аст, дута отдельный люк дорад. Панорама да. Ана инҷа ҷои зарядмона ки телефонатон бардаро. Ики зури бадасам, пробегаш ҳам бояд кам бошад мешна. Подстаканникчо шебне чихе хушрак аст. Дута подстаканник дорад. Бесключевой доступ, датчик слепинг, камера 360 градусов, сиденье лифт, память сидений, вин-код. Заряд 2020 моҳи чанд бошад? Моҳи апрел, моҳи 04 мешад. Ана я бошем бадаро кожниру мультиру штокошам лед будааст, 82,000 мил пробег. Монитор чошо нигоҳ кунед, баъд ин ягон заводӣ мекунем, калиташам ҷиба. Ана тамис электрошо бинед, обогрев сидени, вентиляция сидени, обогрев руля, ин режим вождениаш аст. Чӣ хел аст бадаро? Проекция ҳам дорад бардаро. Гуфтанам проексияш ҳам аст. Диде чихе хушоина буд, датчик слепинг, инҷош камера дорад. Дидед бардаро чихе фул дастники. Марҳамат, варианти беҳтарин, нархи беҳтарин таки срочни фурӯхта мешавад. Чӣ хел аст бардорҷонои ман, нархаш арзанда аст ё не? Фикратон ҳатман натед, лайка фаромӯш накунед. Барои дастгириятон миннатдорем. Срочна бардорҷоно 320,000 сомон. Бо канали Авто Дубай теҷиб бошед. Аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. Ман марҳамат, апаҷоно, хоҳарҷоно, мошинчае ки компактничае хушрӯаки кроссовер. Кузуфаш кроссовер мешавад, винидорожник мешавад ин бардаро. Барои кроссоверо дуведе мешавад. Ин чорведе аст бардорҷонои ман. Мумкин винидорожник чашад. Хулас, Kia Sportage аст бардорои ман. Соли 2017 буд хато накунем, американка 0 зада будааст. ҳолаташ бисёр хушрӯаки худашон бардоро беҳад қимат истода будааст. Мегӯянд ки 0 зада буд, қимат гирифтем, баъд фул комплектация аст. Нархша қариб 200,000 худашон зиёд истода будааст бардоро. Бо ҳозир нархша гуфтанд ки ягон 190 монем, 185 охираш монем, гуфтем не. Нархша арзонтар монем, срочни бардоро 177,000 сом розӣ кардем. Нархи беҳтарин. Мотор 2.4 бардоро. Мотор бардоро ранги соат кор мекунад. Экономични 8 литр расход дорад фистодан бардорои ман. Ана тонировка ҷотошам солона ягон 11 моҳи дигар дорад. Номерош 0088, номерош ҳам подарка. Сет мокри асфал бардорҷоно. Нигоҳ кунед чӣ дорад. Пешош радар дорад, парктроник дорад, пешо яқиб фарои линза. Ана бесключевой доступ, болош панорама ба фикрам дорад. Камераи 360 лена дорад. На диска балончош на панорама бардаро. Вақти бошад бинед чихе хушрӯак аст. Фаркопчош ҳам даст. Хайрдоро бошед, марамат кунед, срочни нархи беҳтарин 177,000 охирин нарх. Биёед боз аз наздик тамошо кунед, мумкин ягон майда савдо шавад, арзон карда шавад бардаро. Марҳамат, ҳолати салон. Инҷа салфетка монеко шуд, инҷа салфетка монад, инҷаш дута подстаканник бардаро. Дидед чихе хушрӯак, ахибош дефлектор ҳам дорад, кожни салон аст бардаро. Кожни салон, хожош ҳам дар ҳолати хуб аст. Барои ки ин худаш маълум аст, мақбул история. Дидед чихе сежи. Барои ки бунагӣ ки чихолкаш деги чихе кожоша дида дар ҳолати хуб гуфтааст аст. Аз дигар тарафош маълум. Без ключевой доступ, датчик слепинг, сиденье лифт, акустика Harman Kardon бардаро, вин-код 2017 гуфтем, бале 16 моҳи 09 бардаро. 9 моҳ хаҷа 17 ҳисоб мешавад. Датчик слепинг-наш удержание полоса, чиёш, багажош ба кнопка шуда маҳкам мешавад, электроприводник. Ана 93,000 мил пробег дорад. Кожни рул, мультирул, ана обогрев руля, обогрев сидени, вентиляция сидени. Дидед бардаро ҳама наворота дорад. Двухзонный климат контрол, старт-стоп, монитор, режим вождения, горный режим, чорведе, парктроник. Ҳама чӣ дорад бардаро. Болош на бо панорама ҳам дорад. Болош кони панорама. Видео регистраторош ҳам аст бардаро. Марҳамат кунед. Тозак, хушрӯак, экономични мошинчаи зудаст. Ошибка умуман надорад бардаро. Марҳамат кунед. Удержание полосош ҳам кор мекунад. Чӣ хел аст бардорҷонои ман, марҳамат, фикратон ҳатман натед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай теҷиб бошед. Мошина арзон дастрас метавонед аз канали дӯст доштаатон Авто Дубай теҷиб пайдо кунед. Бай аст бардор. Бардорҷонои ман, рӯзатон хуш бошад, марҳамат тамошо кунед. Дар канали Авто Дубай теҷиб боз ятаи дигар Toyota Camry бардоро.
این تویوتا کمری میده نوزش خیلی گپ میزنیم. این تویوتا کمری باردار جنوی من کمری 5 گفتم و چی میکنه برای کی سالش 2014 15 16 میشه سالشون همین کمری 5 که یورو پس ما 1 2 3 4 5 6 گفتم میگیم کو اساس از روی کوزوف جدا میشه کوزوفی وای باردار جنو کمری 5 که ما میگیم کوزوفی 55 این باردار رو خطا نکنین کوزوفی 50 میشه کوزوفی 50 امریکا دارد بعد دبی دارد این دبی وریانتی موتور 2.5 باردار جنو ماشینچه که خشراک است که 125000 سوم ته‌ام باز معامله داشته حجتش سالومه فراش پیروفته کردن بخور دیسکچوش دیسکوی لکسوس بالونوش ناو کوزوفش هم باردارو توزا خشراک است که اینو میگه چی باردارو این طرفش هم میبینید تور نداره رابطه باردارو زدنی کامره زدنی پارکترونیک هم داره سالن رو میبینید حجتش گفتن که همش سالونا میگذرونه میتینسن انا ماشین زواجیانی عقبش رو میبینید یعنی انا салони сиё бардaro ина задни дефлектор дорад салонаш бардорҷонои ман баъд нест як чихол намерасад тама чихол кашидан дакурад сиденичош ручноида аст 2016 мошин бардор қариб 17 16 8 моҳ қариб 17 мешад бардорҷоно ана салона мебинем 127000 километр пробег мультируль монитори андроид кондитсионер кор карда истодааст лабоваяш тирешин дорад нерхи ҳолат дорад бардоро марҳамат кунед ошибка надорад умма бензин холи аст мошин خیلی اصلا باردارم مرحمت کنید فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجربه باشید ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین بتوانید از کانال هفته دبی تجربه پیدا کنید بای اصلا تشکر زیاد با شما من نگاه کنید در این مونسترا بازات دیگر X6 آوردگان از خود خوجان باردار جون подписчикои мо سالش 2011 بود باردار خطا نکنید بله لبابوی آنتی بلیک 2011 سال موتور سلیتر دیزل ماشین کره تو آخری سال تنظیم‌کرده داشته است تمام باردار حجت سالونش یک دو روز موندگی میگه утилизация نداره دکجون نمیگذارونیم سیسونم خلاص نرخش باردارو سروشنی روزی کردیم 112000 سوم بود نرخ بهترین ماشینچه بارداری من توپچه برین است یگان کامبودی ندارم اینجا های کردم دیدم که من باردارو 10 دقیقه دیدگین باز شما بیاید تکش ببینید بالاش ببینید استوکتی بیاید مثلا موتورش ببینید کاروبکش ببینید ویو بوجش ببینید باردارو ماشین با همه جاش باردار جونوی من چه میگم با تمام سنجش تیار است میگن که کدام موسیقی خواهم بیارم ماشین تکش ببینم بالاش بیارم بعد دیل پوری فرستادم باردارو 120 115 فرستادم که ارزان‌تر بونیم 112000 روزی کردیم باز معامله دارد باز ارزان کردن میشود باردارو دیسکوش ببینید بالونش در حالت خود دیسکو سیاه داشت کوزوفش هم توزاست بعد نیست کامرای 360 گرادوس داشته است باردارو روش ببینید چه برکش خورده است از کجا اومدن سن نودو رژیون باردارو از کجا ناف خورگونته پاس سور وحدت رگر از بسیار جا پاتیچکو میبیان باردارو همین روزا باور کنید اگر نه که اکثریت ماشیناشون میفروشن میرن اگر ماشیناشون نرخ دسترس باشد اگر این با آخری باشه خیلی دست باردارو نگاه کنید اینجا تا کرپچه میپرتوی دست شیشتم میگذاره انا درش لبو چکنه ندارد کامرای 360 گرادوس گفتم اینا داشت است که заводской بس خب сиденье лифт و مرسیدنی Европа ماشین 7.0 دیزل گفتیم ошибка نداشت از главныш باردارو чекаш гирён нет главный باردارو 201000 километр пробег родной пробег даст старт-стоп двухзонный климат-контроль обогрев сидений на улоте салонаш хушрак аст салонаш باردار ҷонои ман ягон камбудӣ надорад марҳамат кунед проексия дорад бардор камераи 360 градус ҳам дорад бахшиш бардор ин камераи 360 градус гуфта наметонем мо ин бардаро 5 камерага ҳисоб мешад ранги BMW F10 ҳам бардаро 360 надорам бардор хеле одат кардаги ман яке гуфтам неги 360 гуфтан хато аст барои ки пешаш ино заводской камера надорад фаҳмидида аз GC усусаржояги 360 градуса дута бакевинка мешад якта қиба мешад дута дига пеш бампер мешад бардаро ине пешонишко намешад барои ин бардаро 360 градус ҳисоб намешад марҳамат кунед срочно 112000 сомон мотор коробка ҳамаҷош гарантия гирифтаистодам биёед қатъи усултон гап занед ташаккури зиёд лайка фаромӯш накунед бо канали авто дубай тҷ бошед бай аст марҳамат бародарҷонои ман тамошо кунед гозатаи дигар BMW тройка дар канали авто дубай тҷ бардаро ин мошина аз худи хуҷанд оварда خطا نکنیم ماشین باردار یک دو ماه پیش به فکرم خطا نکنیم از کانال ما خریده بودم باردار جمعی ماشین چه حالتش خوشراک است بهترین حالت به باردارو انا حاضر باشد این دو درکای ما و کوی ما زنجیر دست برای کی سبب فروختنشون باردار جمعی من توی میگذرونیم برای این باردارو گفتم توی گذرون دو درجون نصیب بعدی توی با عزیز زورش میرویم از کانال ما مالی اوزی فروشن زنگرین بعد دلچ یک گپ میشه فیتون برای این باردار جمعی نرخ راضی کردیم 90000 سوم خودشون بشتگی دست باردارو ماشین ما راضی کردیم 85000 سوم سروشنی شده که پیسر فروشن توی نموند باردارو برای همین مرحمت باردار جمعی وریانت بهترین سالش 2010 ماشین کره 2.0 دیزل کم расход экономичный искача балумошам дар ҳолати хуб 100 сафедак бардар мекунем ба каринкачо бек мекунем
обвесчо шабинед бардарҷонои ман эм аст. Мошинчиам худаш хато накунем, эм пакет аст бардаро. Ана ҳуҷҷатош то сентябр гуфтан хато накунем. Агар нигоҳ кунед салона мебинем бардарои ман. То загне ки мошинча хушбак дасти мошинаму сиёмо ба реклама кардагиде. Ҷош ба мако гирифтаги буданам. Номерашам падарка 70 бардаро. Мол 20 региони. Хайр доро марҳамат дуведе задни видеоши мешад. Ана ҳолати салон нигоҳ кунед саломаш хеле хушбак аст. Саломаш бардаро хушбак. Тариф мекунем. Неки ман хеле одат дорам, камбудиҷа ҳатман гамедам. Ана ина неше бардарҷонои ман клей мекунед хушбу ҷошба. Ина ми қакори чӣ корам несту. ина ми қакор аст бардаро. Гуфтан хеле лозим аст. барои ки ман таъриф кардам, яки чашмам кастам мефурад, мега эҷа чӣ хеле таъриф кардам эсти. Намеша. Ара ин бардаро ман ҳаракат мекунам, ҳамаша гап зам. Ин пакет вин коди карена хеле мешад, рафтаги аз бисёриш мерад бардаро. Хуб, сидени чӣ шахки тар мекунем мози. Ин пакет оригинал даст. Шилдикои ин сидениёшам бардарои ман сидениёи ин аст. Сидени ин намеша сидени мешад. Хуб, чошам бардаро рули ин аст. Якта чекаш гирёндаст тамом. 300 километр пробег дорад, родной пробеги худаш кондитсионерош ях. Обогрев сидений дорад, старт-стоп дорад бардаро. Дига чӣ мефурад на? Як тонировкаша мекунед оянда тамом бардаро. Марҳамат кунед. Мошин бе камбуди гуфтаистан хати устодон метавонед биёед проверка кунед, мақбул кунед, савдо кунед, гиред бардаро. Чӣ аст на бардарҷонои ман? Марҳамат. Фикртон нестед лайка фаромӯш накунед, бо канали Автоду байтаҷи бошед. Аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро ҳатман пайдо мекунед. Бай. Ассалому алайкум бардарҷонои ман, марҳамат тамошо кунед. Бозатаи дигар BMW F10 даст бардаро дар шаҳри Истаравшан. Нигоҳ кунед, вагони нав даромдагидааст. Солаш 2015 М пакет бардарҷонон. Нигоҳ кунед, абвесҳои М кати. Номерош падарка, номерошам хушбак 0009 даст бардаро номерош. Ана ин мошина бардарои ман як ҳафта пеш гуфтан, 10 рӯз пеш гуфтан, нав даровардагидиан, номер гирифтаги раста, мушка шудаги, утилизатсия кардаган, фарчошо бинед чӣ хел хушбак аст. Тонировка ҳамаш солома, дискачошам фасон уғу тормозной системаш бардаро Brembo даст. Ин Brembo бардаро беҳад фирмаи зур аст. Нигоҳ кунед, кузовош чӣ хел тоза хушбак аст, тонировкааш зеркални даст. Бамперчои ақибаш ранги бамперои М5 барем даст бардаро. Нархаша 179 000 сомон гуфта истодан срочни. Бисёр не камтар муомила дорад. Ин бардари мо бо ду сета дигар BMW F10 зур доштам бардаро ва ёш ҳуҷҷат надоштад, барои ҳамин оварда натонистан, занг заен бардаро суратоша ва шумо равон мекунам. Марҳамат, сална мебинем, 4 диска ба мошина панав аст. Нигоҳ кунед, 4 дар без ключевой доступ дорад бардарҷоно. ҳолати салон бинед, салон чӣ хел хушбак аст, мебелни салон, хоҷни салон, салони сиё. ақибошам обогрев сидени албатта ки дорад бардаро. Пробегашам беҳад кам, 200 000, ба фикрам 210 000 километр родной пробеги худаш. Без ключевой доступ 4 дараш дорад. Ана боз чӣ дорад тоз нигоҳ мекунем, сидени лифт, памяти сидени бардаро. рулчоша нигоҳ кунед, ана ин винкодаш аст. 2015 мотор 2.0 мотори ёҳон инҷоша бинед чӣ хел даст парокчоша. сидениёшам бисёр хушбак, обогрев рулам дорад. Мотораш бардаро мотори 2.0 мотори GC мешад. Барои ки 2015 аст ку штокош лед аст, обогрев сидени дорад, двухзонный климат контрол дорад, режим вождения дорад бардаро. Навароторш ҳамаш ҳаст. На чандта режим дорад? 4 режим вождения доштааст бардаро, бо ин спорт плюсашам даст. дидед бардарҷонои ман, 214 000 километр пробег кати, родной пробеги худаш аст. На панавас мошинча бардаро. харид 200 000 гуфта истодаги будам, фтемони арзон тармони мина люкошам ҳаст бардаро. чӣ хел аст? Ҳаст хайр дорад, яки якта рули М намерасад. 200 чандта гуфтем, 214 гуфтем пробегиша бардаро. 214 000 километр родной пробег. Якта рули М намерасад бардаро. Якта рули М мезанед бардарҷонои ман, тамом проекция чошам аст. бо дута сета дигар гуфтам F10 дорем, ба фикрам ва ёш мумкин мотори 3 литраш ҳам бошад, раста мошка надоштааст, барои ҳамин гуфтем оварда натонистан, занг занед, суратоша ба шумо равон мекунам. Но гуфтанам не мошини бардарҷонон чӣ хел гуфтем дар шаҳри Истаравшан аст. Марҳамат кунед, шумо бардаро аз куҷое ки набошед, мошинотонам метавонед ба канали Автоду байтаҷи ба эълон гузоред бардаро. Ташаккури зиёд. ҷонои ман, апаҷоно, духтаракҳои зебо, марҳамат тамошо кунед. Ана ин мошинча барои шумо срочни фурӯхта мешавад. Суб сурхак Toyota Vitz. Соли 2014 будаст бардаро. Суб сурхак нигоҳ кунед. Мотори 3 цилиндра, мотори 1.1 бардаро. То моҳи сентябр тонировка ҳуҷҷат дорад. Без ключевой доступ, старт стоп дорад. Ана инҷаш кор дорад намекад. Калпакча кити бардаро, балони ҳолати хуб аст. ақибошам нигоҳ кунед, номерчошам хушду, номерошам падарка 77 79 будаст. Марҳамат кунед. На мошин вагон як даст гашта истодаги будааст. 4 электропакет, салонош хушду, без ключевой доступ, старт стоп, кондитсионер ҷош ях бардаро. Пробегаш бошад агар 105 000 километр гашта. Коробка автомат. хуб, лобовяш решим доштааст, камбриш намеқа бардаро. Экономични, кам расход мошинчаи зур аст. баъд японка перекидка аст бардаро. Перекидка чошам хушрӯ мондагеш, ягон ҷош камбри дида нашуда истодааст. Старт стоп чошам аст гуфтем. ҳолаташ хушрӯяк срочни фурӯхта мешавад. Накта пашқа онҷо омадам ки чанд пул мефурӯшед гуфта.
марҳамат успед кунед, нархи беҳтарин монда истодем. 75000 руфта истода дидам. 68000 сомон розӣ кардем бародарҷоно. Нархи беҳтарин срочно успед кунед, лайка фаромӯш накунед. Бо канали Автодубай ТЖ бошед бардаро. Аз канали мо мошина арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед бардар. Ташаккури зиёд, рӯзатон хуш бошад, ба ҳаматон барори кор. Kia тамошо кунед. Kia K5 соли 2011 мотор 2.0 мошин Корея срочно 92000 сомон. Харидоро бошад марҳамат, нархи беҳтарин кати фурӯхта мешавад бардаро. Шанса аз даст нетед. Сафед ё компания дина. Бай аст мошинча бардаро. ҳолаташ бисёр хушроак аст. ҳуҷҷатош 7 моҳи дигар утилизатсия ҳам дорад бардаро. Ягон камбудӣ надоштааст. Кондитсионерош ях мошин Корея, панорама ҳам дорад. Без чӯ досту старт-стоп 4 дискачой K5 ахилош ҳам нигоҳ кунед бардаро, чӣ хушроак аст. марҳамат кунед, срочно фурӯхта мешавад. ҳолати беҳтарин, варианти беҳтарин аст бардаро. 92000 сом барои духтарако апашко ҳам варианти бисёр хуб аст. ҳолати салон, кожни салон бардаро, 4 ойна электро, задни дефлектор, безключовой доступ бардаро, сиденье лифт. дидед бардаро, ҳама чӣ дорад. 2011 Корея мошин. ана кожни рул, мультирул камбудӣ дорад, албатта лабавояш трешини доштааст бардаро. лабавои алиш мекунед. инаqa камбудӣ дорад. монитор, пробег 100000 км. обогрев сидений, монитор, задни камера, двухзонный климат-контроль, старт-стоп, кожни рул, мультирул, обогрев руля, ҳама чӣ дорад. якта ошибка гирон аст. чекаш бардарҷоно, тамом. дигар ошибкаам надорад. нархи беҳтарин успед кунед. чӣ хел аст бардарҷонои ман, марҳамат кунед. фикртон аст, лайка фаромӯш накунед. бо канали Автодубай ТЖ бошад. аз канали мо боварӣ дорам, мошина арзон дастрас ва мошини аз ҳама муҳимаш ва таби дили худатонро ҳатман пайдо мекунед. бай 92000 сомон нархи беҳтарин аст. ман ана дӯстдорони Genesis ҳастед имҷо ба ана Genesis чайма бардаро соли 2015 як-ду моҳи дига танировка ҳуҷҷат дорад. мотор 3.8 аст бардаро. хуб 6 цилиндра мошинча американка бардарҷоно, срочни фурӯхта мешавад. нархи беҳтарин 158000. боз муомила дорад. кондитсионеро яхкузуфош тоза, камбудӣ надоштааст. дарозиша нигоҳ кунед, чӣ хел аст мошин бардаро. лонг аст, лонг. диска балончошам дар ҳолати хуб аст. мошин мойка надорад неки. ахироша бинед бардаро. стопушам бисёр хушроак аст бардарҷонои ман. салон ҳозир тамошо мекунем. марҳамат, ҳолати салонро мебинем. ана салони сиё, кожни салон, инҷо шторкачош ҳам даст бардаро. нагаро там бинеда хушрӯ бишад. як бор шинем бардаро. кондитсионерош ях ҳаминҷа дорад. ягончини ана бардаро. шторка доштааст. шторкачош кор мекунад. баъд задни обогрев дуто подстакан мекунед. марҳамат бардаро. мошинчаи зур аст ки нигоҳ кунед чӣ кушодаки хушрӯ. болошина бо панорама ҳам албатта ки дорад. безключовой доступ, датчик слепих зон, сиденье лифт, панел сидений. ана вин-код бардаро, барои америкаст вин-кода занед бинед. ана кожош дар ҳолати бисёр хуб бардаро. кондитсионерош ях, мебини салон. салонош хушрӯ, лабавоишам ягонҷош трешини надорад. кожни рул, мультирул, обогрев рула дорад ё небояд дошта бошад. дорад, дидед не? рулош гарм мекунад. ҳам обогрев сидени, ҳам вентилясия сидени дорад бардарҷоно. монитор, камераи 360 мебояд не, танҳо задни камера. двухзонный климат-контроль, пробегаш 205000 мил бардарҷонои ман. марҳамат кунед, мебелчашам ина чӣ хел хушроак аст. ҳолаташ беҳтарин, срочни фурӯхта мешавад. бай асте 158000 сомон муомилаи хуб дорад. чӣ хел аст бардарҷоно, марҳамат кунед. фикртон аст, лайка фаромӯш накунед. бо канали Автодубай ТЖ бошед. ба канали мо обуна шавед то аз мошинои навбатиён бехабар намоед. витси суп сурхаки хушроак дорем. боз бардарҷоно FC дорем, нархи арзон. ина дига Kia K5 дорем, нархи арзон, нархи беҳтарин кати бардаро. обуна шуданро фаромӯш. ҷоноби ман, марҳамат тамошо кунед бардаро. ҳамин рӯз бовар кунед касе соҳиби анаи FC ча мешавад. нархи беҳтарин кати мондаем бардарои ман барои подписчикои Автодубай ТЖ. неки бардаро ята лайка зер накунед, агар намешавад чота. дастгириётон бардарои ман сус. нархи беҳтарин арзон мебинед бардаро. неки тамошо кадам тамошо мекунед. 70000, 80000, 200000 просмотр аст. лайк мондан хушатон наметиҳад бардаро. ҳамин қад серьёзни аст подписчикои ман бардарои ман. бехавотир лайк мондан гиред бардарҷонои ман. боз мошина арзон дастрас беҳтарин барои шумо бардарҷоно ҳаракат мекунем, мошино пайдо кунем. ята Genesis аст бардаро, нигоҳ кунед чӣ хушрак. ята ина витси сурхак аст мемонед. ана ин бевечаи бардарҷонои ман 119000 бар розӣ кардам. охири нарх неки без савдо. нигоҳ кунед, бай аст ҳолата. солаш 2013 бардарҷоно. ҳуҷҷатои солона даст. 2VD Корея 2.0 дизел 119000 бардар. дидега аст дам хеле ягон ҷода нархи беҳтарин аст охи бардаро. боз ман ахироша кушом нишонтиам. ана дарош ҳамаш кушода мешавад. 100%. ягон камбудӣ надорад. кондитсионерошам ях бардаро. диска балончошам хушроак аст. дискачош чӣ фасон балоношам бар ҳолати хуб. сидени лифт, памят сидени 2013 сол Корея. ҳолати салон. салонаш хушроак аст. ҳозир калидша чипаша метиҳам. биё калид чипашати як бор заводид мекунем бардаро.
Ana haqdaki اینجا شیشه چش کم ترک ترشین داشته است بردارو سلام آواز پاوز نداره 270,000 کیلومتر پرابگ داشته است این یک تا اشیبکا کالوتکاش ممکن باشد ана دیگه اشیبکا ندارد مرحمت بردارو بیاید قطعی استادتون پروورکا کنید مقاق کنید سودا کنید ارزان کنید گرید بردار جانای من چی خیلی است بای 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 است چی خیلی است بردار جانای من مرحمت کنید بای 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 است نرخ بهتری سروچنی مثبت واریانت بهتری لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو تجی باشید بردار جان تشکر زیاد انا خیلی ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید بعد دوستان را کنید به خبر نام بردار من کسی نکی گرد باور دارم که ورود بکنید نرخ بهترین مونده است سمبولی که کره با دیزل حجتوی سالوما کاینسنری اون کامبودی ندارد است جانای من السلام علیکم روزتون خوش باشد نگاه کنید این میکرو اتوبوس چه سالش 2022 یا 23 دست خطا نکنم 22 آخرش автосалон دست 500 کیلومتر بوده شد پرابگ داشته است بردار جک نامش موتور 1.8 بنزینی داشته است خب الکترومبیل نیست ماشین چه بردار نه پناه پاچکا 220,000 سوم من قبول کردن خریدار نمیدونم حاضر باشد نرخش بردار سروچنا 199,000 سوم میمونه باز معاملات دارد نگاه کنید بردار این پاکتش کامدگی نیست اینجا دو تا سیدنی عدلی وقتی باش رو ممکنه رو 3 کاس 4 کاس جا شاید بردارو رفلکتر چوی اصلش هم برید نه شویا کاس کاندیشنر چوش یخ خلاص برداروی ما مرحمت کنید نه 199,000 سوم میگم MC بودستم جک MC بردارو سلام آزیر تماشا میکنیم درش تنها از طرف دست پاساژیر سیتش انا oyuna 5 elektrik paketi akşam akşam şuradan bir şey yani reflektör çok önemli kondisyoner çok yaxşı böyle kuşu korumakla коробка mexanika 5 skorsa vardır bitta pastakan içince kartamona önce vardır ama böyle sigaret kişi bu چی دارد پرابگ شکلی 500 کیلومتر گفتن خیلی بینی یا خیلی خطا میکنن ساعت بدر اومدو نه از کجا میدی گوشی نه از کجا میدی گوشی آن گفتم 811 کیلومتر دست پرابگش بردم دیگه کلی 1000 هم گشتگی نیست علامت که لفت سلام دست کلون که چوش بینید کامدگی نیست این خلاص اینجا شنده بکنید نه پناه از باشین چه میگرید بردارم کلی گرانتیش هم سلام با باشد خیلی از بردار جانای ما مرحمت کنید فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو تجی باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس و ماشین با تبدیلی خودتون رو باوری دارم حتما پیدا میکنید بای بای بای